Dakle, to negiranje, ta jedna kapriciozna, inat, besmislena politika srbijanskog režima i ovdje režima u Republici Srpskoj je učinila u stvari da svijet se jače pokrene. Vidimo jednu jasnu reakciju u regionu i diljem svijeta. Na kraju će ona ostati usamljena. Nažalost, ne vidimo kod srbijanskog i srpskog rukovodstva Bosne i Hercegovine spremnost da se prestane s tim, tako da ja pozivam još jedan put gospodina Incka. Još 20 dana je tu sa nama, neka ode podignutog čela iz ove zemlje. Nikomu neće prigovoriti ako nametne zakon o prestanku negiranja, zabrani negiranja genocida i o slavljenju ratnih zločinaca. Dakle, poruka da je Radovan Karadžić, Plavšićka i ostali, da su odlikovani, je poruka mladoj generaciji koja može samo značiti da treba stvari ponoviti. Dakle, očekujem od gospodina Incka da pomogne i Bosni i Hercegovini i žrtvama i dijelu srpskog naroda koji se ne slaže s ovakvim politikama. Neka im skine tu hipoteku s vrata.